Kei te ahu whakamua ngā tai pito e tau ai ngā tono tiriti o Waitangi a ngā uri o Ngātirangi Wewehi me Tapuika. I tai atu ngā iwi e rua nei ki te whare pāremata i te rānei, ki te waitohu i ngā whakaaetanga e pāna ki ngā tika ki te wai. Ruru ana te kōkō raho a Tapuika me Ngātirangi Wewehi. He hoki ngā mahara mo ngā koroheke i para tēnei huarahi. Tino roa tēnei hi koe. Koe anō ke te kote ngākau, ko eke mai mātou ki tēnei wā o ngā terena. He ono miriona tāra ka whakahokia ki a rāua hei utu i ngā he a te karauna ki te raupatu i o rātou whenua. Mai i ngā paimaunga ki te toropoke e tūkau mai rā, ki te awa e rere mai ana, waiho te whenua ki te takapu o taku tamaiti a Tapuika, ane te kreme o Tapuika. Engari he ai ki a Ngātirangi Wewehi he tīmatanga noa. Ko te pai tawhiti, ko te tiaki i tō rātou awa tipuna a te awa hou. Kia whakahoki mai te mana o taua awa kia mātou. Kia mātou Rangi Wewehi. Tainoa ki te tīmatanga o tēnei tuāhua o te kōrero. I ki mai te karauna. Kāre te kaupapa o te wai, kei rungi te tepu. Hioi kei runga taua kaupapa i te tepu i naia nei. A te tau e heke mai nei ka tīmata ngā kōrero whakatena a te iwi mō aua tika. I tēnei wā kei te noho weherua ngā whakamārama a te iwi ki tō era o te kāwanatanga. Our concept of ownership is probably closer to kaitiakitanga. But the reality of today, it seems, is unless we can get our rights protected under legislation, future governments will put it all into management. It's a concern. Well, what we have to do now, particularly in relation to the kaituna, is develop a model that works for iwi and works for the local authority. Tuatu i te pūtea me ngā tika wai, ka āhei a Ngātirangi Wewehi te utu i etahi wahanga ngahere o te mātai me te mamaku. Mai i konei ka tukuna ngā whakaitanga kia noho me te minita. E matapai tiana ka tīmata te wahanga tuarua o te kreme hei te rātau. Jasmine Pearson, Te Karere.